Maya payabak po kay katamongan, at yuta na po king kaduang pulot siya madomingo, ning karaniwan a panahon. Kaniting banala kapag masusyan, yabe atala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng si Sardas at Luz Medina, Trina Yazon, Pamilya Lennon, Kayla Luis Alderete, Joden at Chareo Lazaro. Para king Aldorang Kebaitan Ramon Ramoneda Jr. Para king special intenciones daring St. Jude Thaddeus Paris Fiesta Committee 2021. Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Patricia Isabel Perez, Errol Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Pamilya ng Mark Iazon, Mario Passion, at Noemi Lusong. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Berganios, Michael Fernando, Cynthia Layag, Lilia Halarie, Nomer Lusong, Sam Gabriel Uliege, Adoracion Dimson, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at protection ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Para king alanganggang kapaynawan, daring kapatadtamong Meyang Ubye, Dinorma, Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Juanita Pingul, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Macario Leticia, Cesar David, Mario Manapul, Rita Vergara, Rogelio Pangulo Jr., Alice Franco, Larry Senor at Thelma Madrid, Gloria Castillo, Levi Marcelita Robledo, Edgardo Verano, Oscar Erese, Nenita Manalo, Domingo Arsenia Manalo, Francisca Lusong, Remedios Lozano, Leonida Baston, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan nimbalang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Si Claude Tapo para king Horacio Imperata laban king COVID-19. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit taibpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat.
Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring may kapekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo, ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyang obyena. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayryana kami, king pamagbayong lubat kabanalan, itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. Patulunan ming San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami.
Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mga Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing bamakiyagon ng banal na Espiritu, manatili asan ang parati kay kayungan. At kekan timurin, Pakamalan kong kakaluguran, king katahimikan, daring kay katamong puso, ganagandalangin ni at sisyan ding sa blata mong kakulangan, at aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iagkastaya po ngening miyag naning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ng Pon Santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sambanda pupurian kaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka mapayapa karingkaw kayang kaluguran pupurian nakaparangalan nakapaligayan nakasasambanda ka pupurian nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasambanda ka. Ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, himata sa banda. Ligayaking Diyos,
Hidaya King Diyos kimatas Manalangin tamo. O Diyos, sa tibami, kapandeme ing anak mong Yesus, dapat makanyan man, gawa ng kapatad at talasuyo mi ing kayang sarili. Ing espiritu na manatili yasanang mabiyeke kami, at ipayabot na ing maging kalupa miya ing anak mo, alang sikanan amalyaring makapanasakit, pami ang asuywan ing metong at metong, lalo na ring pe kamay naming kapatad. Kinganti kaniting paralan akit dasana, ring tao nung nu antiteta ganing lugod a binyemo kaya kami. Itingan po adoan me king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Gino, kaburian ko ing dumalan niyang kasakitan. Metong niyang sakripisyo ing kamatayan na, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na la ring kayang palipi, kumabayabye at king kapamilatan na, ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't naningbiye ng mipnong kasakitan, mikatulayang miyuman. Abalo na king emeya lang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mga tulid karing dakal, at alang-alang keya, kakulang patawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, dalit tapakibat. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig, ulitan tayo po. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig. Ing amano ning Ginoo, mipnong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan. Yato kayayang kakatmuan, king kayang pakamal. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig. Dapot ing Ginoo, ingata nala retang makitakot at gagalang kaya, at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panawuning danop, pagkaluba na lang pamangan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig. Ing Ginoo yang kayakatang kapanayan, talasaw at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antinaning kaya kake manalig. Pamasangibot king sulat karing Ebreyo. Antinaning kang Jesus ing anak ning Diyos, at intamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabud ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibek ing kayakatang kasalpantayanan, ing kayakatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanandam king kayakatang kainan,
Uling yaman, dinala niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo. Bistaman eyam mikasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ng Diyos, bang tamong kamtan, ing lunos at saup, king oras ning pamangailangan tamo. Ing amano ning Ginoo, Salamat King Diyos, talakad tapo, ban parangalan ing mayap a balita. inganak ning tao, dinatangya, bang sumuyo, at idaw ning biyena, para king pangayatbus ding dakal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inggino manatili kayo, At kekan timorin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Linapit lakang Jesus ni Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at ngara. Maestro atin keng buri nga duwan keka. Naning buri yung nga duwan kanako. Nga nang kinutang karela. May kibat la. Nung lukluk na ka, king maligayang kayarian mo, ipagkalub mo sa ing makalukluk keng mingat ba keka. Sinabi ng Jesus karela, eyo baloy nga duwan niyo. Api ba tayo kaya ing kasakitan, apibatan ko? Malyari ko kayang pabinyag kalupaning binyag, apaminyag da ka na ako? Malyari kami, ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan, apibatan ko, tuneping pibatan yo, at mabinyag kayo king binyag, ikabinyag ko. Dapat ala kong upayang mamili, nung nino ing magbili king dane kung wanan o kaya king kaili. Ding luklukan na sasabihan yu, sa sadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk karete. Inyang dimdamdari nga pulong alagaditi, mimwala, kari Santiago at Juan, ulinita. Pepalapitano nga ni Jesus kaya ring apostol at ngana, balwan yu, king ding pagano, giginwando ring ibibilang dang pamuntok da. At ding mamuntukan ilaring mipapamintuan. Kaya kayo makanyan. Nunging ninuman kaya kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyuya karingaliwa. At nung ing metong kaya kayo burina, ing maging mumunaya, maging alipan dering sabla. Uling ang yanging anak ning tao dinatang ban pasuyo, nune ban sumuyo,
at idaw ning biyena, king pangayat busda, ring dakal. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita, ning katang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Ingke katamong mipas sa ebanghelyo ngening Domingo, tungkol ya po king pamaglapit. Na po? Ing pamamasa tamong ngening Domingo, tungkol ya karing lalapit at pasaw king apong Ginoo. Lalapit at manyawad saw kaya. Sige nga, how do we approach God when we ask something from Him? Makanano pinaman po ing lalapit at manyawad king apong Ginoo. At ding sablang lalapit kaya, nino kaya ring didinana. At ing tauling ko tanggo, nano po kaya ing masanting o mayap aadwan kaya, potang lalapit tamo kaya, o manyawad tamo kaya. Makanano ing lalapit at manyawad king Ginoo. At karing sablang manyawad kaya, nino ring pagkalubanana, nino ring didinana. At nung manyawad taman, nano kaya ing masanting, masampat, mayap tamong aduan, potang lalapit tamo kaya. Ding pong mi kapatad a Santiago at Juan king mi pasagya ebanghelyo, ila po ring mituro kay katamo, ban kanita maging malino ya iting kutang tamo. Ding anak ng Zebedeo, ila ring mipapalad ngeni kay katamo, ilang mituro kay katamo, ban kanita midina niyang kamalinawan, iting kay katamong kutang. Lepitan de po kano, yung Ginong Yesus deting adwang mi kapatad na po, atin lang pabor kang Yesus. Atin lang adwan king Ginoo. Naning sinabi ra, inyang at na laking harapan ng Ginong Yesus deting mi kapatad, Santiago at Juan, kubalo nung ninuing matwa karelang adwa. Ne po, lepitan ding Ginoo at naning karelang amano, Maestro, ngara, Ginoo, atin kesanang buring adwan keka, malinoya, king pamamasa tamo. Atin kesanang buri keka, ngarareting adwa. Ako po maniwala ko, iting dapat dareting adwang mi kapatad, dapat taya mo naman minsan. Iting gewara, dapat da ring mi kapatad a Santiago at San Juan, dapat taya mo naman, lalong-lalo na po tang atin tamong adwan, atin tamong lalapitan, atin tamong pabor king meto nga tao, pasaw tamo king meto nga tao, naning kay katamo nga mano, atin ko sanang buri keka, atin ko sanang lalapit keka, pasaw ko sana keka, iti dapat tayo. Pansinan niyo po, ne po, po saguli, ing lalapit king meto nga tao, ban kanita, manyawag kang sahop kaya. Hindi madali ang lumapit sa isang tao at humingi ng tulong sa kanya. To ask something from someone is not an easy thing to do. It is not an easy task. Kailangan mo ingsi ka na naloob, ban kanita, agawa mo ing pamaglapit mo king meto nga tao, sikanan mo napin naman po ing loob mo. Meka at balo yorete nga manong sambitlan ko kay kayo. Putang manyawad kang sahop king meto nga tao. Putang ating kang kailangan king meto nga tao. Putang lalapit ka king meto nga tao, ban kanita adwa na nanmeng kasahupan. Nano ing kadalasan mong panamdaman. Itamongan mekad iti aranasan tanangan. A eksperyensya tanangan. Naning panamdaman mo putang lumapit ka king meto nga tao, sabihan meng kapag nasan mo kaya, marineta mo. It's normal, ne po? Kasi mimisip ka, mi kakuno ka, so paano ako ba wali? Mi kailangan ka. Ding haliwa, naning panamdaman da, maglatila rugo, maglatila po. Den pingaliwa, kakapalanda na yung karelang lupa, ban kanita, ingaduan da, may pagkalub karela, lalong-lalo na, potang alano talagang balong taong lapitan pa. Kapalanda na yung karelang lupa, king taong karelang lalapitan.
Pero bali yung po king kasumangid da po reting hanggang ama nung simbitlan ko kay kayo, naman po marok, ne po. Wala namang mali sa paglapit sa isang tao. Naman po marok, naman po matsura, na lumapit ka king meto nga tao at manyawad kang sahop kaya. Matsura ita, marok ita. Kasi in Ginong Jesus mismo, karing pamamasa tamo, karing aliwang pamamasa tamo, waring Ginoo, tinyang sasabihan kay katamo. Naning sasabihan na ng Ginoo, manyawad ka at mirinan ka. Manintun ka at manakit ka. Mahaus ka, katok ka, at mibuklatanan kang pasbol. Nga na, ask and it will be given to you. Seek and you will find. And knock and the door will be opened to you. Malino ya. Karing pamamasa tamo nga aliwa. Iti pisyag neneng Ginoo. Inyapin po, sige napin man. Si kanantanang lubda mo, kaniting Santa Misa, kaniting banala kapag masusyan tamo. Linapit tana, sinimbata na, sige napin man. Si kanantanang lubda mo, manyawad tamo king Ginoo. Manyawad tamo king Ginoo. Medinan pinaman pong kaganapan o katuparan, iting mikasika ng tamong loob, kapilubluban, kay ba't tayang aintindihan, ang Diyos sa kay katamong lalapitan. Kutang makanano yang sasaw pinapong Ginoo. Makanano yang mamye ingapong Ginoo. Pakiisip na mo, pakigunaman na mo. Makanano yang sasaw pinapong Ginoo. Makanano yang magkalub mamye ingapong Ginoo. Let's take a look at our gospel for this Sunday. Makanano nung sinopan ning Ginong Jesus ding mikapatad a Santiago at San Juan king mi pasagi ebanghelyo. Ngakupin kay kayo, ilaring mituro kay katamo. Makanano nung sinopan ning Ginoo reting mikapatad, sinopa nala, nepo. Sinopa nala king kay katamong pamamasa. At uling ila sinopa nala ang yang itamo ngeni sopa nakatamo ni ngapong Ginoo. Ingkutang makanano. Makanano nakatamong sopan ni ngapong Ginoo. King makananong parala nakaasopan ng Diyos. Impong pakibat, simpliya, pero po tanggawan me, masakit yan. So pa nakatamo ni nga pong Ginoo, king paralan ang mabiyasa tamo. At ketang paralan mamiyasa tamo. Ulitan ke. So pa nakani nga pong Ginoo, ikang tao, ketang paralan ang mabiyasa ka. At ketang paralan na, mamiyasa ka, magdependi na kamo kaya. Malino ya po, king mi pasagi ebanghelyo nga naning Ginoo. Ing ninuman kay kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyo ya karingaliwa. At nung ingmetong kay kayo, burinay maging mumunaya, maging alipan dering sabla. Nga na, oy ting pakibat. Magobra anting alipan. Inyapin po ring susuyo, king pisamban, ingaus tamo karela, servant leaders. Nepo, mo kabud pamuntok, mo kabud susuyo, servant la, magobra ka anting alipan. King pa magobra nakatamo pinaman po aso paningapong Ginoo at aliking pamamya sa tamo, servanthood. King pa magobra nakatamo po aso paningapong Ginoo at ketang pamagdependi tamo, ketang pamamya sa tamo. Balikan tayo mo po yung may pasagya ebanghelyo. Nepo, nanuman tinabi ning Ginoo retang mikapatad king karelang adwan, malinoy king pamamasa tamo. No tinabing Jesus ding mikapatad a Santiago at Juan king mi pasagya ebanghelyo. At nalamo naman po penya biyanan ni nga pong Ginoo. Nalamo rin po sinermonan Jesus ding apulo ng mitataga na alag. Bakit? Uling deta palang apulo, amimwa kareting mikapatad, at inlamo rin palang hidden agenda. Miyunan lamo. Ita palang adwan daring mikapatad, adwan damo naman sana king Ginoo. Kumbaga, may sulot lang. Miyunan lang. Kutang, nanuwaring gewa na ning Ginoo. Tiruno ning Ginoong Jesus ring alagad na king paralana. Paralana ning Diyos. Tirunong Jesus ding alagad na king paralana. Na putang manyawad ka, ikang tao. Putang manyawad ka, magobra ka. Nepo, kimot ka. Kamo kabud manyawad. Putang manyawad ka, kimot ka. Halimbawa po, ban kanita maging malino, yating amano, kaya kayo. Manyawad ka, galo ka, kimot ka. Magobra ka. Pangadi mo na may kaobra ka. Pero yung problema naman pala kay kamanin tunobra. Walang kwenta kanita. Bakit?
May ngari mo wari kanitang maninaya kakingala. Nung manyawad ka, magubra ka. O kaya naman po, gusto mo mawala na ang pandemya, ang coronavirus, pero ika naman pala, dusuldit, gala kang gala, may ingatan ng sarili mo. Palagi mo makuha yung pandemya, nakasahop ka king pamaningat. O kaya naman, pangadi mo, sana po kumayap na ako, Ginoo. Sana po mipaldan na ako, Ginoo. Sana po mayulo na ako. Pero ika pala mismo, ding babawal na ning doktor mo, mo pamintuan, palagi mo, akwa mong mipaldan. Alang kwenta ka nito. Itiing kapag nasana ning Ginoo, king balang metong kekata mo, do not just only ask. Kamu kabud makisabi. Kamu kabud manyawad. Ing burina ning hapong Ginoo, kekata mo, kapag nasana king balang metong ngeni, kekata mo, yapin ini, nung manyawad ka, magobra ka. Ne po? Nung manyawad ka, magobra ka. Kasi naman po IB nga pong Ginoo, ing balang nga duwan tamo. Sige na mo, pakibatan taya. Ing mi pa sa ebanghelyo, obat mo ene binye ning Ginoo. Obat mo ene pigkalub. Jesus karing mi kapatad da Santiago at San Juan ing karela nga duan. Naning sangkat o ene binye karela. Kasi po ing burida ring mi kapatad, deti nga duang mi kapatad, ing burida kapamiyasnan, pamanekas, singkawais. Makiunahan la, makipagsiksikan la. Kingamanong si Swan, manyulot la. Manyulot lang. Pag nakapuking balang metong kekata mo, napuparalan ni nga pong Ginoo, ing manekas, ing manyulot. Napuparalan ning Diyos, ing manekas at manyulot. Naning paralan na ni nga pong Ginoo. Malino yaking ebanghelyo, ing paralan ning Diyos, yapin itang magobra ka anting alipan. Ing paralana, kimot ka. Magobra ka ang tingalipan. Magobra. Naburing sabyanita na kabud na kamo manaya. Ali, magsilbi. Makisabi. Ako panwalan ko, hingapong Ginoo, dimpong mamusan. Ding mamusan, ilaring kayang susopan. At aliwa, retang taong kapag nasanda, ing sulutan, makiunahan. Inyapin po, kami pala, ikang tao, kami pala, nung manekas ka. Kami pala, nung papapil ka. At kami pala, kapilan man, nung ingburi mo, misentro ka. Kapilan po alang taong susulong, mamasenso, king sulutan, king mi panekasan. Pag anaka po, anting panabilin, king mi pa sa ebanghelyo, nung kabud kamo pinaman makikisake-sake, ang gana kamo pinaman kanita, king lelelele. Pero nung bisa kang may pagkaluban, malinoya, nga naning ebanghelyo, magobra ka anting alipan. Ulitan ko lang, nung kabud na kamo makikisake-sake, ang gana kamo pinaman kanita, king lelelele. Pero nung bisa kang midihinan, misaupan, may pagkaluban, magobra ka anting alipan. Talakad ka man po. Sasalbandaya ko, King Josig pang may payang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Hesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli-king upaya ning banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biyalanangga. Amen. pakamalan kong kakaluguran, lumapit tamong mitmong kapanaligan king Diyos, ning sablang upaya at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis sing grasya na kay katamo at king mabilog ayato. Karing balang kayadwanan ngayongan pong makibat, Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ulitan niya po. Ginoo, gawan mo keng talasuyo, ning kekang lugod.
para karingatyo king posisyon ning upaya, at pamanimuna king Santa Iglesia, pagsilbihan de sana yung iglesia at gawan deng talasuyo ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing manimuno ding bansa, pagsilbihan de sanang mayap ing karelang labwad, at makasawp lang gawang payapa kaniting yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing ating aliwang tao, lalamdang pamamahala, manano na sanang ila mismo, suyuan dore ating tao at magobrala para king katuliran ketiyato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing ala ng pag-asa, paulining kasakitan, ing malugod, alingap, ang patana sana'y sakit apanamdamanda, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, banding mipapasyag, tuki kang Kristo, manatili la namang kayabe na agyang potang masakit ya ing dalan, at sa upandosa ring aliwa, king pamagdala king karelang pusan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayatuanan. Para king kapasalamatan, daring pamilya ng Sardes at Luz Medina, pamilya Lennon, di Jaden at Jared Lazaro, Trina Yazon, at Ikayla Luis Alderite. At para king anibersaryo ng kebaita ng Ramon Ramoneda Jr. At para king espesyal intensyones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael at June Pamintuan, Patricia Isabel Perez, Errol Sanchez, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Mark Yazon, Mario Pasyon at Noemi Luzong. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Pamphilo Berganos, Michael Fernando, Cynthia Layag, Lilia Halyare, Nomer Luzong, Sam Gabriel Uliege, Adorasyon Limson at ding sablang kapatid tang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatid tamong meyango na bye, lalong-lalo na de Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Juanita Pingol, Mariano Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Macario, Leticia, Cesar David, Mario Manapul, Rita Vergara, Rogelio Pagyo Jr., Alice Franco, Larry Sr., Telma Madrid, Gloria Castillo, Levi at Marcelita Robledo, Edgardo Verano, Oscar Erese, Nenita Manalo, Domingo Arsenia Manalo, Francisca Luzong, Remedios Lozano, Leonida Baston, ading sablang kaladwa king purgatorio, adetang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kaya kang lugod, ngeni po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. O Ginoo, kaluguran mo ring sablang balayan. Saupan mo kaming mibiyebye, abe-abe, at sumuyo king metong at metong anting kapatid may kang Kristo. Aginumi, ngenit manggaman king alang-angga. Amen.
talakad tapo para kayong pamaginsenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggapya, arapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katanging kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, manano na sanang dating ayin, ayayampang me, iyatad da kay kaming lugod mo't kapatawaran, at ibiyera kay kami, ingkalayan sumuyo kay ka kapamilatan ding biyeme. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, At kaya kaan timorin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo, pasalamatan daying ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kay kang anak at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo kay ka kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ing upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kay kang anak king kay kang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, anti mo nung makanano kayong metong ika, ing bugtong mong anak ating banalay espiritu. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makiabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian kay ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinape, at pasalamat ya keka. Pira sune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikungan at kananya. Iti ang kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kanite. Iti ang kalis ni kalakong daya,
Ingdaya ning bayo at talanganggang tipan. Namibubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta nyo iti bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganakan miyo'y baing kamatayan at pamanyobli ng mebye ng anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang, talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ingke kaming Obispo, Ipasiano, ingke kaming Obispo, Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango na biye, lalong-lalo na Tenorma at Cesar, tanggaban mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo ngengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baneng panahon. Purian dagat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan nga, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman ingalan angga. Antimo po nga anak ng inampu, ning kay katamong mayap pagino, maus tamong ini kaya karingamanong tiro na kay katamo.
Igabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, banking kasopan ng kang pakalulo, para ti king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, kapayapan ing lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, na nilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timorin. Ipakita po ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo man. Yes, Niyo'y ginutamo ng Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, tapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, mananunasan ng iting Eucharistia, so pan naging manatiling tapat kaya ka, ituro na sana kaya kaming dalan pa inturo king biye alananga, ipagkalog mo po iti, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Luklok ta po para karing kapabaluan. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection, which are for the World Mission Sunday, will be used by the Catholic Church for her apostolate for prisoners. Thank you for your generosity. October 28 each year is a very significant day for our parish, as this marks the feast of our patron, St. Jude Thaddeus. Our celebration this year is anchored on the theme, Limangdalang Banwang Kasalpantayanan, Parokya ng San Judas Tadeo, at lumpulong banwang ambag, king kabanalan, kabiasnan, at kasuywan. Ushering this year's celebration is the enthronement of the image of St. Jude Thaddeus during the Solemn High Mass on October 18, this coming Monday at 6:30 in the evening. This also signals the 9-day novena masses in honor of our patron from October 19 to 27. We have invited priests from our archdiocese to celebrate our novena masses. Our schedule is as follows: 5:30 in the afternoon, Holy Rosary. At 6 p.m., Angelus, followed by the Solemn Novena to St. Jude. At 6:30 p.m., the Holy Mass. On the feast day proper, October 28, we shall have 4 Solemn High Masses at 7 a.m., 9 a.m., 5 in the afternoon, and 6:30 in the evening. Details of each novena Mass from day 1, including the feast day on October 28, will be announced as necessary. Printed copies of the Fiesta 2021 program of activities are also available. Come and let us be one in making time for the meaningful celebration of the feast of our dear patron, St. Jude Thaddeus. Dakal pong salamat. Talakad ta po. Inginu manatili yake kayo, At kekan timurin. ito kuyo reng buntokyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Ing mensahe na ng Ebanghelyo, makabalisaya, makasalangsang yaking katutubo ng hilig ng taong suyuan imbes na sumuyo, agamitan daringaliwa imbes na gamitan, ing sarili para king ikakayap daringaliwa, at isakwil ing panagkat ning upaya. Dapat iti ing katutuan ay arap ng Kristo kay katamong eni. Uli na niti, kalupa ng Jesus pagkapilitan tamo sana karing kay katamong pibale-bale, karing kay katamong komunidad, king pisamban, ing yampang taming kay katamong sarili para karing aliwa. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ing iba, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, miyampang ne, umen ako nga ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.